He mea poroporo aki Lieutenant Colonel Anthony Tāroa Mataira, MBE, e waru te kaumārua ōna tau I runga I te marae o whakaue I make tū I te rānei. I reira ōna hoa o tū mātauenga me ngā rangatira o te motu whānui e tū keka atu ana ki aia. E ai ki ngā poroporo aki, he hoia o ngā hoia a Anthony Tāroa Mataira, toru tahi toru rimarua. Tama a tū matauenga I tōna wā e whai ana I ngā taumata ike o aua mahi. Listen to the whai korero last night in the meeting house from the old colonels that were with him. He was a very popular soldier. He was a very humble man, extremely proud and, as his son, I would say, old school. E ngā taurima te kau I kuraina aia ki te kāreti tau wā a te kuini o Ingarangi ki Duntroon. A muri hoki I tērā ka whiti atu ki ngā mautere o Fiji. A ki te taha hoki o te ope tau wā o New Tireni ki Malaya me Vietnam. Our role over there, we were jungle fighters. We went into the jungle looking for communist terrorists. And it was a hard 3 years. As you can see, we're looking at the chaps now. Everybody's limping or got a tuko. Ki hau nina, hoto. Ko teitei mātou katoa, I ai. I te whare karakia o Hato Thomas, nā te paku o ngā pū atu matauenga. He tohu whakahonore nui ki tēnei o ana tama kua oki atu nei ki te pō. Te runga mai o te rā, a tānoa ki tōna tōrengitanga. Tā maumahara tonu tātou. Kia rātou. Halt! Who goes there? Pass, Colonel Mataira. All is well. Haere atu rā e koro ki tō moenga roa. Ki Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, ki Hawaii ki Pāmā Mao. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.